Ćao! Evo kako jednostavno i besplatno napraviti DCP. DCP je format koji želite ako trebate vaš film ili fotografiju prikazati na kinoprojektoru. DCP dolazi u dva formata, flat ili scope. Da bi vaš film ispunio cijelo projekcijsko platno, trebate ga pripremiti, znači eksportirati u formatu kojem želite, flat ili scope. Svi ostali formati imat će crni rub gore, dole ili lijevo i desno. Prvo skinite program DCP-O-Matic. Toplo preporučam da mu se nešto donira, ako se može, budući da je tip genijalac. Ako ste na Windowsu, sve će vam skinuti odjedanput, a na Macu birate jednu po jednu od ovih stvari. Preporučam za početak da skinete DCP-O-Matic, DCP-O-Matic Player. Kasnije možete skinuti i Batch Converter, on je odličan ako imate puno kratkih filmova. Možete napraviti playlistu i pustiti recimo preko noći i do jutra vam je sve napravljeno. Ne morate jedan po jedan klikati. Otvorite DCP-O-Matic, idete u File, New, nazovete nekako film, odaberite gdje ćete ga spremiti i kažete OK. Tamo gdje ste rekli da ga spremi imat ćete folder u kojem će se nalaziti vaš DCP. Kliknete Add Files, a možete i drag i dropat. Ovdje sam stavila jednu 16:9 HD sliku da vidite kako dođe crni rub. I to je ok, ovo može ići tako. Ako ovu sliku želite rastegnuti da ispuni ostatak platna, idete ovdje na Scale, Custom, 1.85 smo rekli da je flat i on ju je rastegnuo. U ovom slučaju se niti ne vidi da je slika rastegnuta, ali ja to izbjegavam raditi, tako da ću pustiti ovako. Ako kliknete na Timing, možete odlučiti koliko dugo će slika trajati na platnu. Nek traje 10 sekundi, set. I recimo da sada imam ja još jednu sliku. Ako dodam sada još jednu sliku, na primjer ovako, i za nju moramo odabrati koliko dugo želim da traje. Ovdje na timeline možete uvijek vidjeti koliko dugo vam koja slika traje, da vam se ne bi dogodile nekakve rupe koje ne želite. Ok, dodali smo slike, svaka 10 sekundi možete staviti da traje koliko god želite. Kliknemo na DCP. Ovo je naziv DCP-a. On je dugačak i on sadrži mnoštvo informacija. Možda najvažnija vam je ova F, to je oznaka da li je flat ili scope. Ovo je datum kada je napravljeno. Ovo je oznaka koga je napravio ako to dodate ili ne. ADV je nešto što birate ovdje. Content type. Feature je za dugometražni film, short je za kratkometražni trailer i tako dalje. Pod ovom oznakom će kasnije kinooperater lakše pronaći DCP u Doremiju, to jest u programu za DCP koji god da koristi. Znači ovdje odabiremo koja je to vrsta sadržaja. Ovo sve ostalo možemo pustiti kako je, ovdje nema audio tako da tu nije ništa. I to je u biti to. I kliknite Jobs, Make DCP. Ovdje vam se često pojavljuju nekakvi hintovi da pazite na neke stvari. Trenutno nemam audio, tako da ovo ću zanemariti i stisnut ću Make DCP. DCP će vam biti u folderu kojeg ste na početku nazvali i imat ćete ovako sve ove stvari. Jedino što vama treba i što trebate poslati kinooperateru je ovo. Ovo unutra nemojte dirati, nemojte otvarati, samo ovo kopirajte ili ga izvadite van i pošaljete. Sve ovo drugo možete slobodno obrisati. Ovo je vaš DCP. Ista stvar je s videom. Odaberete File, New, možete ići u Add Files, možete drag drop. Ovo je HD video pa ima crni rub. Provjerimo naziv, Content type i ovo je snimano 25 frameova, pa ovdje imam 25. Većina projektora pušta i 24 i 25 frameova, tako da ako je drugačije provjerite sa projektorom na kojem ćete puštati film. I to je to. Jobs, Make DCP. Sad me on upozorava da nisam stavila jezik i da mi je na 25 frameova u sekundi. Meni je to sve u redu jer ja znam za šta mi to služi. Ako trebate staviti jezik, da na primjer imate film koji je na nekom jeziku i titlove na nekom drugom, to ovdje pod Audio Language odaberete na primjer hrvatski. Sad vidite da ovdje se pojavilo hr. Ako ima titlove, ovdje možete i ručno upisati na primjer n kao engleske. I sad ćete znati da je prvi jezik je onaj koji se priča, drugi jezik je koji su titlovi. Ako dodajete titlove preko SRC-a, onda će vam biti još jedna opcija dodatna koju sad ne vidite jer ovaj film, jer ovaj DCP nema titlove. I to je to, Make DCP. On mi ovdje kaže da imam 6 audio kanala rađe nego
8 ili 16 i on mi savjetuje da to promijenim i ja ću ga poslušati. Go back, DCP, znači audio, 6 stavit ću na 8 i to je to. Jobs, make DCP, sad me to više ne pita. Kaže mi da je 24 ili 25, ali ja da znam da projektor na kojem pušta jedno i drugo, tako da to je to. I to je to. Da imate flat video, on bi vam došao ovdje do ruba. Da imate scope video, on će vas se sam napraviti u scope formatu. Ako ponekad želite, možete vi ovdje njemu reći da se on promijeni u scope format. I evo što će se dogoditi. On će zadržati proporcije i dodat će crni rub. Ovo je pillar box. Možete ga i ovako izbaciti. Jobs, make DCP. Sad me upozorava da je moj sadržaj manji od scope formata i da će staviti ove crne rubove do kraja ekrana. Ako mi je to ok, stisnem ok i make DCP.